Sekgala magareng ga thuto ya motheo le thuto e kgolwane go baithuti ba ba sa boneng le ba ba sa utlwing se santse se le segolo. Bontsi jwa bone ba goroga kwa yunibesithi ba sa itse go ikemela kgotsa ba sena thuto ya botshelo. Seno se ba kgoreletsa go ikemela fa ba fitlha kwa yunibesithing. University ya Freistata ya re e theile manane a thusang baithuti go tlwaela botshelo jwa yunibesithi. Are we saying that it is because teachers are not equipped with sign language, that they cannot teach the learners English? Are we saying that? And then the question is, now that South African Sign Language is becoming an official language, are we ready? Are we ready? That's the question. Mogokgo wa sekolo se se kgethegileng sa Barutwana modiri matshwane yo le ene a sa boneng a re dumela gore lekala la thuto le tokafetse. A re katiso e tokafetseng ya barutabana ba bana ba ba sa boneng le ba ba sa utlwing e tokafaditse phitlhelelo ya thuto ya maemo a kwa godimo. With training ke yone ke dumelang gore government on its heading more direction e siameng ka gonne bana ba ba kgona go ithuta jaaka bana ba bangwe and ba kgona go atlega mo thutong ya bona. Lefapha la thuto lwa re setšhaba se santse se saletse kwa morago mo maitekong a go akaretsa barutwana ba ba sa boneng le ba ba sa utlwing. Fela e na le manane a rutang batho. People are having their own stereotypes and other people, they don't have the skill or they are not aware of the certain disability. So firstly, through our parents meeting. In our schools we do have parents meeting, and with our parents, that is where we start the advocacy. Province e na le dikolo tse di kgethegileng di le 25 tse di nang le barutwana ba le dikete di ka nna 6 mme barutabana bone ba ka nna 450. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein.